Uba JA Lyngdoh ubadairu Nongialam Barim ka Seng Bharatiya Janata Party BJP hadin bulami no na kadi ka Seng hakan riutrik unailur ajar arpuar ula Pyniasoh no LD bat ka Seng Congress menta ka singi ka nyautrik urisau ajar arpuar da ka baong ba ka Seng BJP kam shimla buram ya u hakani ka singi la pedang buram ya ba JA Lyngdoh da uba pensngan CM ubadairu MDC ka penthor umkra bat ubabat ya ka kam kum working president jong ka Seng Congress hapok kani ka jela to escort me right from my residence, Lyngdoh, with so many friends, both from the tribal and non-tribal. They are accompanying me today. Thank you very much for this. I'm very, very happy. Thank you. मेरे प्यारी भाई और बहनों और दोस्त लोग सबको शुक्रिया किसलिए आज आप हमको my request after I made my request you have come and accompany me to this place अपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर यहाँ आइए मेरा नाम ट्राइबल भाइयों और बहनों आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आप सब के सामने है कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है और आप सब भी आपका आशीर्वाद चाहता है धन्यवाद आपको।